Indzaba Malenhle Mbukeli wemukelekile etindzabeni la ku SABC 1 na kulihaye nalamuhla tiqubuka emkhulukhaya wetindzaba te SABC Auckland Park eJozi asiveleke sibuke lethamba embili. I wanted to just indicate that the report will now go to the House on the 23rd, the report of the Rules Committee. So the rules will go without that rule. Likomiti lelibuke imithetho yePhalamende selishicilele imithetho lemisha leyamene nembiko longaphansi kwesigaba 89 lonika emandla ukuthi kuhlale likomiti lelitawucala tinhlelo tekugudluta Mengameli Cyril Ramaphosa esikhundleni sakhe. Ungezelelwe amapolisa atyalwe kumandla waseGrassy Park nezidishe ezinqongileyo emva kodubulo olushiye kubhubhe amadoda amane. Kutshalwe emaphoyisa lamanyendi eLotus River eCape Flats ngemva kwekudubulana lokwendlule nemiphefumulo yemadvodza lamane. Likomiti lelibuke imithetho yePhalamende selishicilele imithetho lemisha leyamene nembiko longaphansi kwesigaba 89 lonika emandla ukuthi kuhlale likomiti lelitawucala tinhlelo tekugudluta Mengameli Cyril Ramaphosa esikhundleni sakhe. Lemithetho itawundluliselwa kubandla kakhulu ngalwesibili kuteke iphasiswe. Lokubuyekedwa kwale mithetho lemisha kuta ngemuva kwesinqumo senkantolo yemithetho sisekelo lapho yathola khona ukuthi imithetho yePhalamende beyingekho emthethweni. Kulungiswa imithetho letawulandzelwa uma kuhlale likomiti lelibuke kukhipha Mengameli esikhundleni sakhe. Leli komiti litawucala umsebenzi walo ngalwesithathu njengoba kusamele kukhethwe nemiholo bofakazi. Lokwendeka nje Mengameli Cyril Ramaphosa ulekwa ngokwemithetho njengoba yahlose ukuthi amise letinhlelo tekucala kwaleli komiti. I wanted to just indicate that the report will now go to the House on the 23rd. Kube khona ke labangahambisana lokushicilelwa kwale mithetho letawulandzelwa njengoba iDA ifuna ukuthi lamalungu latawuba ingcenye lelikomiti abe akulungele kepha sivele salahlwa lesikhalo salenhlangano. The questions that are being raised, shouldn't we actually start that definition in the constitutional amendment so that as public representatives elect their members who must represent them? Kepha ube khona umbuto wekuthi ingabe atawubonwa njani lawo malunga ukuthi akulungele nobe cha. What you are ultimately doing now is as chair to overturn that decision of them. And you might say that you're not doing that, but ultimately the effect of it is exactly that. And I do not think that that is first. Lesikhalo lesiphakanyiswe iDA sichazwe njengaleso lesingacaci kahle futhi lesingahle sibe ngekho emthethweni ngekusho kweMKP neEFF. We are not against the nobility of the principle, but we just think its applicability is very problematic. The amendment that they want to bring forth would be in direct conflict and will be inconsistent with Section 47 of the Constitution. The recommendation of the subcommittee is that the rule is important. It's very noble, as Honorable President Park is saying, but it should not be applied. Kusenjalo somlomo setawubuketa kabanti ngale mithetho lemisha ngalwesibili. Inhloko yamaHawks KwaZulu-Natal Major General Lisitsha Sinona ivete ukukhansateka ngempilo nekuphepha kwayo kulandzela loko lekubita ngekuvele imiswe nje emsebentini mhla tingemashumi nakunye kuBhimbidvwane. Sinona utshelele commissioner yamadlanga ukuthi ke ngaleli langa lekumiswa kwakhe emsebentini wakhishwa ngetibhame ehhovisi watshelwa ukuthi angacala buya dzimata bitwe kutokhulunywa lidzaba lwakhe. Kwesibili lekomishana kutophendula ngesigameko sangalwetinga 2021 secekeza kwebiwe sidzakamiva secocaine lesengu-541 kg enzaweni egcina kweyimpahla ePort Shepstone KwaZulu-Natal. I'm currently placed on suspension, and the suspension talks to the issues of in the suspension letter they say because of the storage and the theft of exhibits which emanated from the commission. Sinona utshele komishana ukuthi warrant officer Carl Senda kufanele abuyiselwe emsebenzini wakhe njengemseshi lomkhulu kutetizakamiva eliphikweni lobugebengu lobuhleliwe KwaZulu-Natal. Senda wehliselwa esikhundleni lesiphasi nguye Sinona ngendlovana nga-2024. Senda wakhala tinyembeti kule komishana ngesikhathi kuvela kwekucala ukuthi umusuka kuloludzaba lokunyamana kwetetizakamiva. This investigation against him is almost 2 years, as the commissioners also advised me.
And nothing at this stage positively came out in relation to that investigation. Yes, I won't have a problem if he goes back there. Okay. Umsebenzi wale komishana uyaqhubeka. Kutshalwe emaphoyisa lamanyendi eLotus River eCape Flats ngemva kwekudubulana lokwendlule nemiphefumulo yemadvodza lamane kwaphindze kwalimala leyodwa. Kusolakala ukuthi lokudubulana kuyamene nemacembu emagenge. Tehlakalo letfute leti tiyaqhubeka nekudipha emandla nanoma ngabeke kutshalwe emasotsha eCape Flats. Luyachubeka ludlame lwetibhamu nemagenge eCape Flats kanti lapha eLotus River lokudubulana kushiye emadvodza lamane ashonile naleyodwa ilimele kamadima. Letisulu letishonile betisemkhatsini weminyaka lengama-32 kuya kuma-44. Ingxelo zithi imoto ithile ifike esisihlanu sihleli ngaphandle emva kwensimbi ye-10 baze abo bangaphakathi badubula bengakhethi mntu. Kukholeleka ukuba esisehlo sinxulumene nemilo ye-gangs kungoko kuphanda i-anti-gang unit. Ngekuya kwemininingwane yebetibalo yakamuva ebugebengu kunemacala ekubulala labalelwa cishe enkulungwaneni entshonalanga Kapa kusukela ngaBhimbidvwana kuya kuNdlovulenkulu kulonyaka. Nanobe tibalo tikhomba kwehla nga-8 wemaphesenti nakucathaniswa nanyakenye bugebengu lobuneludlame buyakhatsata kakhulu. It is sad that to just take people's lives like it's nothing, like it's meaningless to our community. It's sad that we have to see this in our communities on a daily basis. Kudubulana kwebantfu ngebunyenti kutsikabeta tindzawo letifaka ekhatsi Philippi, Khayelitsha neKhayemandi lese-Stellenbosch. Kanti kudubulana kwemalanga onke kutsikabeta i-Elsies River, Delft neKraaifontein. Kuyaphithitela ehekeni leBait Bridge eLimpopo njengobe kubuyela labakuleli baseMalawi emuva ekhaya. Lokhu kulandzela imibhikisho yetinhlangano letahlukahlukene letenda lubito lwekuthi ke labakuleli ngalokungemthetho ababuyele emaveni abo. Labanye lababuyela emuva bayavuma ukuthi bete timbepha letingito tekuba kuleli futhi ke kubuyela emuva kulisu lelihle. Uma ufika kuleli heke uhlangatshedwa sitfombe semabhansi lamanyenti. Futhi nalamabhansi kunemalayini ebantfu labalungiselelwa timpepha tekuthi bawelele emshiyalowa. Munye wabo uthi nekufika kwakhe kuleli kwakungemthetho. Do you have all the documents that I needed yourself, Mr. Kamanga, to be in South Africa? You are telling me that you've been in South Africa since 2018. Is that correct? 2018, I'm coming here. And your documents? It's documents as nothing. Documents. It's paper for working. It's nothing, man. You don't have all those documents. And in terms of where you are going, are you then going back to your home country, Malawi? How do you feel about that? Now, I'm going to my country. I'm feeling well because I don't have paper. So it's better go back. Kulindzeleke kutsi lolu hlelo lokweta labe kunene luchubeke nasemalangeni lalandzelako. Nazivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa nelidola lasemelika. Lona ngumbono wembukeli iSABC ete yekufeswa ukuthi phendulela ngawo. Kuna Sindisiwe Mlangeni kulethamba embili kuletphuma embiteni kuligwalagwala FM. Sindisiwe.
Angithathe ngatoto timbili Rebecca ngibingelele umbukele ekhaya ngisho ukuthi namuhla ehlelweni sabe sixoxisana nato Tati Tetebugebengu sibuka naku ukuvela kwa General Researcher Senona kulikomishana lamadlanga sawuphinze sixoxisane nayo iIEC kulesifundza eMpumalanga sibuke naye Mpelasondlo njengoba ke iIEC yendelo video ukuthi ke abantu bakulelive abaphume ngedingane batobhalisela kuvota. Angithathe tinsambo ngitibuyisele egoleni. Sibonga kakhulu kuye Sindi nganzi tiyagoca talamuhla asiphinze sihlangane ngalokutako letela malethi tingensimbi yesikhombisa ngesizulu ungaphuthelwa simo selitulu nanto zakhe emathebula ngemva kwetitolo Impelasondlo akube ngulenhle kwa Kwamukele kunasi isimo selitulu kusihla namuhle ngwane lomuhle angikusho ke ukuthi mahle kakhulu ke mathuba emvula mabuka ke la kakhulu kati tifunza ke letselugwini nelive ngolo lomuhle mabuka ke la Eastern Cape kanjalo neKwaZulu Natal nengcenye esifunza ke la eMpumalanga ngwane lomuhle limbonyenge emafu ke la mabuka ke la cishe ke la enkabi nelive ngolo lomuhle kanzi ke naselangeni la kusasa aqhubeke njalo lawo mathuba emvula nyukela kakhulu kati eMpumalanga ilive ngolo lomuhle nje kuba ikhona lenkungu lekhombisa ke kukhasa phansi kanjalo nengcenye esifunza ke la eNorthern Cape kanye ke Northwest akhona lawo mathuba emvula nje kuba limbonyenge emafu ke enkabi nelive ngolo lomuhle kanzi ke isixwayiso lesivela ba South African Weather Service kakhulu kati ekusihla namuhla kukombisa kuba nemoya lomatima mawubuka ingcenye esifunza ke la eNorthern Cape kanye ke nayo ke la iWestern Cape ngolo lomuhle kanzi ke naselangeni la kusasa usesekhona ke lo moya kakhulu kati eWestern Cape kanjalo nengcenye yesifunza ke la iNorthern Cape ngolo lomuhle masibukele amazinyo kushisa kusemenjani elangeni la kusasa masibuka ke la sifunza ke la iGauteng indzawo lefana nabo Pretoria lapha ku1816 eJohannesburg kanzi ke naseVrystaat kanjalo naseCarletonville ngolo lomuhle likhombisa ke la kuphola kuleto indzawo leto kanzi ke sifunza iLimpopo indzawo lefana nabo Musina lapha ku21 wehlele ephulukwane nga16 emokopane 20 ufika eBelabila ngayeke la 19 kanzi ke 18 lapha ke Bakersford njengoba lipholile kuleto indzawo leto ngolo lomuhle kanzi ke iMpumalanga indzawo lefana nabo Skukuza lipholile nga18 wehlele Mbombela nga8 nobeke nga23 Mbombela 18 kanzi ke Carolina lapha kuyeke la 14 emelo nakhona ngileti indzawo ke lipholile ufika ke Standerton ngolo lomuhle ngayeke la 16 kanzi ke KwaZulu Natal eFryhead lapha ku16 lipholile naso uLundi nga20 ohlele eRichards Bay eDurban na ku Potchefstroom ngolo lomuhle lapha ku21 naso Kokstad lapha ku17 lo ukuthi lipholile kuleto indzawo leto kanzi ke Eastern Cape emthatha lapha ku21 eQonqe lapha ku23 wehlele Makhanda ku Composite lapha kuyeke la 23 kwaNojoli lapha ku21 ngwane lomuhle kanzi ke sifunza iWestern Cape unzalo lefana nabo Vredendal shisa ngayeke la 30 ngwala lomuhle kanzi ke Glen Williams lifuthumela nga28 Beaufort West lapha kuyeke la 21 kanjalo nase George kanzi ke Cape Town lapha kuyeke la 24 iNorthern Cape unzalo lefana nabo Kuruman lapha ku17 Uppington 22 21 eSpringbok ngwala lomuhle Saraland lapha kuyeke la 18 kanzi ke DR lapha ku17 likhombisa ke kuphola kuleto indzawo leto kanzi ke iFree State indzawo lefana ke nabo Kroonstad lapha ku17 eWelcome 18 eBloemfontein 17 nakhona kanzi ke mabuka indzawo lefana nabo Ficksburg lapha ku15 ngwala lomuhle kanzi ke sifunza Northwest masibuka ke la tindzawo letifana nabo ke labo Tosca ngolo lomuhle lapha ku18 wehlele bo Vryburg nakuBotaung ngayeke la 19 kanzi ke nase Rustenburg likhombisa ke la kufuthumala ngolo lomuhle ngakube ngikuphathele kodwa busuka bube ngilobuhle malangeni